Amwe maenende na tongwe kuma sub-county ni ya Likoni county ni ya Mombasa kuma mbai ni ya Kamba yu di mamikuli mbai kunga maitina wa motongwe wa chama chawe Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka kukitia kivila chao president usakuwa ni wangilili miongoli na Mwanza mainene na Motongwe TV kwanza ye mwanya nende yani maweta kana Kalonzo na ivuso nene ya kumoveta kuma kivila ni president William Ruto na ulama kumweta atawana ni itie ndalili siya Otongwe utailite na kwe mwani kumadhuko maha Kenya undola vailite. Angelina Mose na Maovo. Nene angaliko siya Likoni matongo ni James Mwanthi Munda NNDA ni mawetekana hivyo na vata wambai ya Mukamba kuunga maitina wa Kalonzo dinosa kuanua mwaka wangilili miongweli na Mwanza ni kanakuwasa kivila cha upresident. Mbai ya Mukamba inanduma kutosha na inandumbi ingi na pamweno Kalonzo we mwene nuko komandi a lot of respect from Kenya na from the international community. Kwa Kalonzo nuko stand a good chance ya kutwika raisi. Ni kulia mbailingi ito nekuunga Kalonzo mukono. Njazi hati teja medho mundula akatwika raisi Kenya tona kuitha ina muwo munene ni mundu kuitwa Kalonzo. Ni mawetekana yu Kalonzo enevuso ye mwanya ya kumudhula President William Ruto kuma utongo ni kuidhwa NND mena mwekio munene na utongo wake vala ingi makuwetekana President William Ruto ni wana neche kuidhwa na utongo ute mwailu. Ilogu isonengwe mwana wa Musyoka mwana withenita wendongwe kana nitayo kwa bendera Sumbi wele tethi akambo nze metina yake peka na ina siasa ndogo ndogo si ando alama kwenda kuota mileage na kuboa mwana wa Musyoka osijui ndeta maendewa eta island. This is the time ilo munenge Usumbi tuonekana maendewa maitu bikia kavindane kauyundongo ile mbetani yao kamba nisi ya kulwa kukwatiani anika na kuyumba nisi osa kwani kuikithia kana kivila kiini chosa ni mwana wo mundu wonde wa Kenya kanamba isio ndesi ya Kenya ibalasi siya ichamedo ni siya iche katika andwala mabyanuta mena ubano wa kutwika raisi ekanasi kanapa ingwa umwe katika andwasu utonokilia Kalonzo musimamo wake na nguma yake ni tweje kutwika raisi na wasisya katika andwasu monde mebu Kalonzo ni wewe na utwika munene wa kutwika raisi kukila asumonde ona Ruto ni wisi kana mundula uvyanu utotono munenge challenge ya kutosha bayinguongi ateo Kalonzo. Ando alama tena mboyandi kidya coming 29th of this month kuna registration ikidya yende ando ma IBC ni manenga ni dates kidya nando mambi ku register wala wisisi akana no yandikidye kura endo yandikidye kura endo tetheze mundu nolota tono tembea mugwe mutwe kwa kituo cha kura yandikidye kura kanda isedi ya mundu sina kenu tono kuna kura tando alangi na ando alama dhami yese mwina matekala wala wiwa manaka nandu ti wala wakunie kura ndutono kunia kura bandu nwali tobindwa kura yagu kelo isedi anutono tethesya katika exercise ino ya unubani kwa uni kulia ndonze mamuke na tutungeni bina bandu bamwe kendo isedi anitotona kwiko unubani ola mwailu. Ngilivoti ya vilingi wa Movo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose.